버스까지 잘 다녀오셨나요? 수고 많으셨습니다. 많이 피곤하셨죠? өнөөдөр Австралианы маань барилгын нээлт ингээ болж байгаа нь нэг л итгэдэж өгөхгүй бас нэг яагаад ч юм их онцгой тийм мэдрэмж төрж байна. 네, 오늘 이렇게 옵스코에 입단식을 하고 있다는 게 믿겨지지가 않는데 되게 놀랍다는 생각이 듭니다. манай хан дүүс маань их удаан хугацааны турш барилгаа бариад бас барилгаа засаад их үйлчилж хөдөлмөрлсөн. 우리 현자 자매님들이 오랜 시간 동안 정말 이 리모델링 건축 본사를 함께 했습니다. Яг үүндээ би өнөөдөр энд увс жуулгынхаа бүхий л ахын дүүсийг төлөөлөөд зогсож байгаа. тэрнээс би нэг гавья байгуулсандаа зогсож байгаа биш. 네, 저는 이제 우리 옵스구의 식구들을 대표해서 나왔을 뿐이지 뭔가 대단하게 뭐 잘한 건 없습니다. Ямар ч гэсэн бүхий л манай увс жуулганы маань ахын дүүс дээрээс нь бүхий л ахын дүүсийн маань залбирал дээрээс нь тусламжтайгаар манай увс жуулган маань өргөдөглийн барилгаа бариад тэгээ бас засвараа хийгээд тэгээ хамтдаа нөхөрлөөд бас хамтдаа сайн мэдээ дараахад арай илүү тухтай тийм орчныг бүрдүүлсэн. 네, 옵스코의 모든 현재 자매님들이 수고해 주셨고 많은 분들이 수고해 주심으로 기도해 주심으로 우리 리모델링 건축 본사를 마무리를 할 수 있었습니다. 그리고 이제 기쁘게 같이 교제를 할 수 있는 편안한 구회당을 만들 수 있었습니다. миний хувьд болохоор энэ бүх ажлын дундаас нь ирсэн 네, 저는 이제 이 모든 일의 중간에서 와가지고 хамгийн хэцүү хүнд ажлуудын бүгдийг ахын дүүс маань хийцний дараагаар ирсэн. 가장 힘들고 어려운 그 모든 일을 다 현재 자매님들이 하신 이후에 저 와가지고 харин бурхан хамтаа гар бие оролцох боломжийг олгосонд өнөөдөр их талархаж байна. 그래도 하나님이 이렇게 함께 할 수 있는 기회를 주셔서 지금은 정말 감사가 됩니다. Тэгээд манай барилгын ажлын бүхий л явцад ахын дүүс үйлчилж исэн бүхий л ахын дүүс маань хамтдаа ингээ өнгөрөөсөн цаг хугацаа одоо ч гэсэн бүх ингээ нүдэнд их тод харагдаж байна. 네, 건축하는 내내 이제 함께 했었던 그 모든 수고가 지금도 바로 눈에 이렇게 보이는 것 같습니다. Тэгээд ялангуяа манай увс аймагч бас их бус хол байгаа шүү дээ баруун хязгаарт байгаа. 더더욱 우리 олон газараас ирж 옵스구에는 үйлчилж бас тусалж өгсөн. 되게 먼 곳 서부 건역 끝에 있는 곳인데도 불구하고 많은 현재 자매님들이 오셔서 수고해 주셨습니다. бараг нэг талдаа 2000 км туулаад ирж үйлчилсэн ахын дүүс ч гэсэн их байсан. 거의 2,000km를 달려오셔서 본사를 해주신 분들도 있었어요. Тэгээд өргөл залбираад бас холбоо барих болгондоо барилгын маань залбирж байгаа шүү. Хүчтэй байгаарай. бид нар эндээс их залбирж байгаа бас өргөл өргөсөн ахын дүүс ч гэсэн их олон байсан. 네, 그리고 이제 항상 연락 오시고 이제 기도하고 있다 힘내시라고 많이 기도도 있었고 또 많은 헌금으로도 도와주신 현재 자매님들이 참 많습니다. Тэгээд яг энэ барилгын явцад юуг их ухаарсан бэ гэхээр юуг их мэдэрсэн бэ гэхээр энэ ертөнцийн хүмүүсийн нүдэнд бид нар тийм их одоо шалахгүй тийм их чухал хүмүүс биш ч гэсэн ахын дүүсийнхээ хувьд бол бид нар үнэхээр чухал хүмүүс юм байна гэдгээ манай увс жуулганы бүх ахын дүүс бас их мэдэрсэн баха. 네, 건축을 통해서 느낀 것이 이 세상 사람들한테 우리는 가치가 없더라도 우리 현재 자매님들끼리 서로 정말 가치 있고 귀한 분들이구나라는 것을 저도 또 우리 현재 자매님들도 많이 느끼셨을 겁니다. Тэгээд бид хүн мэдээж манай увс жуулган маань бас энэ нээлтийн ёслол яг үнэндээ асар их том бурхны нэгүсэл гэж бодож байгаа. 그리고 이 입단식도 정말 하나님의 큰 은혜라고 생각을 합니다. Энэ их танхимд бид нар хамтдаа сууж байгаа ч гэсэн бурхны бидэрт нэмэлтээр өгж байгаа асар том нэгүсэл гэж бодож байгаа. 이 대관당에서 이렇게 함께 앉아 있는 이 자체가 하나님이 덤으로 주신 큰 은혜라고 생각을 합니다. 네, увс жуулган дээр ирээд одоо увс явагдаж байгаа бүхий л ажил бурхны өгсөн асар том нэгүслээ гэдгийг өдөр болгон ингэ мэдрээд явж байгаа. 옵스에 이렇게 하나님의 역사해 주고 있는 이 모든 일이 정말 큰 은혜다라는 것을 날마다 느낍니다. Зарим махан дүүс маань ч гэсэн ингээд санааж зовж исэн энэ нээлтийн ёслол болохгүй байх гэсэн бодол төрж исэн үе ч гэсэн бидэнд их байсан. 정말 많은 현재 자매님들이 염려도 많아서였고 입단식을 하지 못하지 않을까라는 우리 걱정도 많았습니다. дахиад энэ их танхимдаа цуглаад энэ сайн мэдээ дарах чадах болов гэсэн тийм эргэлзээж гисэн бидний бүхэс бидний сэтгэл дотор их байсан. 그래서 이 대관당에서 다시 모여서 전도를 할 수 있을까라는 연약한 우리 마음에 그런 생각도 있었습니다. Гэтэ бүхнийг
үйлдэгч бурхан маань, нэгүслэр дүрэн бурхан маань бидэрт энэ цаг хугацааг зөвшөөрж өгөөд хамтдаа энэ төгсгөлийн үед итгэлээр амьдраад сайн мэдээ тараах боломжийг олгосонд үнэхээр их талархаж байгаа. 그래서 이제 은혜가 크신 하나님께서 우리에게 이런 큰 인애를 또 함께 전도할 수 있는 기회를 다시 주셔서 정말 감사가 됩니다. Тэгээ энэ удаагийн нээлтийн ёслол маань манай увс чуулганы ахын дүүс маань одоо бид нар цаашаа өшөө илүү сайн мэдээний төлөө сайн амьдрна гэдгээ бурхны өмнөж дээр өөрсөдөө бас энд ирсэн байгаа бүхий л ахын дүүстэй дээрээс нь увс аймагт байгаа бүхий л хүмүүст хандаж тунхаглаж байгаа үйл явдлаа гэж бид бодож байгаа. 그래서 이 입단식을 우리는 이제 여기 계신 현재 자매님들 앞에서 또 이제 모든 그 일방인들 이 옵스 지역에 있는 모든 사람들 앞에서 또 하나님 앞에서도 이제 전도를 다시 잘 하겠다라는 이런 줄잔식이다라고 생각을 합니다. бүхий л увс чуулганы маань ахын дүүс үнэхээр их баярлалаа. Тэгээ бүгдээрээ үнэхээр их мундаг байсан. цаашдаа ч гэсэн эзнийг ирэх хүртэл хамтаа хичээнгүй амьдарцгаая. 네, 우리 옵스코이 현재 자매님들께 정말 감사하다고 말씀드리고 싶고요. 앞으로 주님 오실 때까지 함께 복음을 위해서 살았으면 좋겠습니다. Тэгээ бас манай баруун бүсийн чуулганы бүхий л ахын дүүс дээрээс нь бас энд ирсэн байгаа бүхий л ахын дүүстэй үнэхээр их баярлалаа. 그리고 우리 서부 권역의 모든 현재 자매님들이 와 주셨는데 정말 감사합니다. Их хол юм шиг ирнэ. Одоо их хоорондоо их хол зайтай боловч баруун бүсгээ бодоход л хантай болчдөг. Тэгээд урам ордог, бие бинийгээ сандаг. дээрээс нь хамтдаа бурхны өмнө хийж байгаа зүйлийг олонтой байгаа учраас үнэхээр их баярлж байгаа. 정말 이제 거리가 되게 먼데도 같은 서부 권역이라는 이 자체만으로도 되게 많이 이제 뿌듯하고 뭔가 이렇게 돕는 자들이 있다라는 그 마음이 정말 이제 좋습니다. бас манай 장인 чуулганы ахын дүүс үнэхээр их сэтгэл гаргаад байн холбогдоод тэгээд сайн мэдээний багийн ахын дүүс маань манай увс чуулганы ахын дүүс үнэхээр их хайртай. 네, 우리 장인고에도 우리를 엄청 많이 생각해 주시고 항상 연락을 해 주시고 하는데요. 또 우리 옵스구의 식구들을 또 엄청 많이 사랑해 주십니다. тэгээд манай увс чуулганы ахын дүүс ч гэсэн их хайртай өстэй тий. 우리 옵스구의 현재 자매님들도 사랑하시죠? тэгээд энэ удаа хамтдаа нээлтийн ёслол хийх болсондоо үнэхээр их баяртай байна. 이번에 함께 입단식을 나눌 수 있게 되어서 정말 감사가 됩니다. та бүхэн маань манай увс чуулганы төлөө байнга залбирж өгөөд бас урамшуулж өгөөд дэмжиж өгөөд бас их хайрлж өгөөрэй гэж хүсье. 앞으로도 우리 옵스구회를 위해서 많이 기도해 주시고 사랑해 주시고 많은 격려를 해 주셨으면 좋겠습니다. баярлалаа. 감사합니다. 밀군 намсагчтай баярлалаа. 네, 빌군 전도사님께 감사드립니다. Одоо өргөжлүүлээд ховд чуулганы ахын дүүсийн бэлдсэн магтан дууг хамтдаа хүлээн авч сонсъё. 이어서 우리 헙드구의 현재 자매님들이 준비해 온 찬양을 함께 듣도록 하겠습니다.
За баярлалаа. Ховд чуулганы ахын дүүс юм бэлдсэн магтан дүү үнэхээр сайхан магтан дүү байлаа. 근데 정말 멋있는 찬양을 해주셔서 감사합니다. Дахиулъя гिचмээр л дүү байлаа. 네, 앵콜 하고 싶었습니다. За одоо үргэлжлүүлээд 네, 지금 이어서 ус чуулганы барилгын нээлтийн ёслолын үгийг ховд чуулганы ахлах пастор Шагибон пастор маань үгийг тунхаглах болно. 옵스구의 입단식 말씀을 헙드구의 자기범 목사님께서 해주십니다. 세배 찬호 홉드 교회 특송 잘했나요? 헙드 чуулган магтандуу сайн дуулж чадсан уу? 근데 왜 앵콜을 안 하셨어요? 어떻게 яагаад дахиулаагүй? 앵콜 안 해가지고 조금 마음이 상했어요 제가. 네, дахиулъя гэж хэлээг болохоор би бас нэг жоохон сэтгэл маань тиймхэн л болчихлоо. 그래요. 잠깐 기도하고 말씀을 같이 좀 나누겠습니다. За, хамтдаа түр залбираад үгнээс хамт суралцъя. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархлаа. 우리를 많은 사람들 가운데서 구원해 주시고 Биднийг олон хүмүүс дундаас аварч өгөөд 영원한 천국을 소망하며 남은 삶을 살게 해주신 은혜 감사드립니다. мөнхийг хүсэн тэмүүлээд үлдсэн амьдралдаа амьдрч чадхаар тусалж өгч байгаа талархаж байна. 우리에게 교회를 허락해 주시고 Бидэнд чуулганыг зөвшөөрөө. 구원받은 우리 각 사람을 주님 몸된 교회 안에 심어 주셔서 Аврагдсан хүн нэг тус бүрийг чуулган дотор та суулган өгч. 하나님의 영광에 참여하는 자들이 될 수 있도록 인도해 주시는 거 감사드립니다. Бурхан таны алдрыг хуваалцаж чадхаар удирдан өгч байгаа талархаж байна. 오늘 옵수교회 이 땅식 허락해 주셔서 감사드립니다. Өнөөдөр уус чуулганы маа нээлтийн ёслолыг зөвшөөрөн өгсөн талархаж байна. 또 여러 교회 식구들 함께 축하할 수 있도록 또 이 자리에 함께 모일 수 있도록 인도해 주신 거 감사드립니다. Мөн олон чуулганы ахын дүүс нар маань энэ газар хамтдаа ирэн оролцож чадхаар туслан өгсөн талархаж байна. 우리 옵수교회 입당식을 통해서 Манай уус чуулганы нээлтийн ажлаар дамжуулаад 옵수교회가 더욱더 성장하고 힘있게 복음 전할 수 있는 귀한 기회가 될 수 있도록 도와주옵소서. уус чуулган маань илүү ихээр өсөж, илүү ихээр сайн мэдээг тараах боломж олгож та өөрчилж өгөөрэй. 입당식 모든 남은 순서가 하나님의 은혜 가운데 진행될 수 있도록 Бүхий л үйл ажиллагаа бурхан таны нэгүсэл дотор явагдаж чадхаар та удирдах өгөөрэй. 참석한 모든 분들의 마음속에도 하나님의 풍성한 은혜로 채워 주옵소서. Оролцож байгаа бүхэл хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг бурхантай өөрийн дүүрэн нэгүслээрээ дүүргэж өгөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 오늘 옵수교회 입당식을 축하하기 위해서 멀리서 이 자리에 참석하신 모든 분들께 다시 한번 감사드립니다. Өнөөдөр уус чуулганы нээлтийн ёслолыг хуваалцахаар холын замыг зорин ирсэн бүхий л чуулганы ахын дүүс нартай дахин талархснаа илэрхийлье. 그리고 오늘 옵수교회 입당식의 그 기쁨을 여러분들과 함께 나눌 수 있어서 감사드리고요. Мөн өнөөдөр уус чуулганыхаа нээлтийн ёслол энэ баяр хөөргийг та бүхэнтэй хамтдаа хуваалцах болсондоо их талархаж байна. 그런데 오늘 옵수교회 입당식이 있기까지 Гэтэл энэхүү уус чуулганы маань нээлтийн ёслол ийхүү болох хүртэл 먼저 옵수교회에 큰 어려움도 있었고 또 오랜 기다림의 시간도 있었다는 것을 말씀을 드리고 싶습니다. уус чуулганд маань маш их хэмжээний өвдөлт мөн маш их удаан хүлээлт байсан гэдгийг төрүүлээд хэлхийг хүсэж байна. 그 어려움을 잘 믿음과 기도로 잘 이겨내신 Тэр хүнд хэцүү бэрхшээлийг итгэлээрээ сайн даван туулсан 우리 채뜸 발지로 형제님, манай Цэдэн Балжир ах, 시계자매님, Хишгэ игч, 대갈마자매님 가족들에게 감사드리고 Байгаль маягч хав гэр бүлд үнэхээр их талархснаа илэрхийлж байна. 가족들의 아픔을 위로하고 함께 나눠주신 옵수교회 식구들께도 감사를 드립니다. Мөн тэрхүү гэр бүлийн хүмүүсийн өвдөлтийг ч гэсэн хамтдаа хуваалцаж даван туулж өгсөн уус чуулганы ахын дүүс нартааш талархснаа илэрхийлж байна. 그리고 옵수교회가 어렵고 힘든 시기에 우리 담임 전도인으로 오셔서 Уус чуулган маань яг хүнд хэцүү цаг үеэ туулж авах үед ахлах номлогчоор ирсэн. 지금까지 주님의 말씀과 또 사랑으로 옵수교회 성도들을 섬겨주고 계신 Тэгээ одоо хүртэл уус чуулганы ахын дүүс нарыг эзний хайр халамжаар инхүү халамжилж яваа. 우리 빌군 교사님께도
격려와 또 축하의 말씀을 드립니다. 그래 бэлгүү номлогчдоо ч гэсэн илүү их хүч бас илүү ихээр талархсан илэрхийлж баяр хүргэж байна. 또 멀리 멀리 한국에서 옥수계 입당식 축하하기 위해서 Мөн холын одоо Солонгосын орноос өвс чуулганы нээлтийн яслалд баяр хүргэхээр 하신 우리 양찬진 목사님과 식구들께도 감사드리고요. 그래 энэ хол замыг туулан ирсэн янчанжин пастор болоод бүхэл ахын дүүс нартаа бас талархснаа илэрхийлье. 네. 사도 바울은 이제 믿음의 아들이자 복음의 동역자인 디모데를 위해서 그래 Илч Паул маань итгэлийн хамтран зүтгэгч Тимотед итгэлийн хүү болоод хамтран зүтгэгч Тимотед 당시 이 디모데가 젊은 이제 목회자였거든요. 그래 тухайн үед Тимот бол залуу ингээд номлогч байсан. 그 디모데를 이제 위로하고 또 격려하고 올바른 지침을 주기 위해서 디모데 전후서를 기록을 했습니다. 그래 Тимотед урамшуулж хүч олоод илүү зөв зохиостой удирдах амьдрахын төлөө 1-2 дугаар Тимот номыг бичиж явуулсан байдаг. 그런데 이 사도 바울이 디모데에게 보낸 이 편지에서 Илч Паулын Тимотед илгээсэн энэ захидал дээр 복음과 함께 고난을 받으라라고 권면을 해주고 있습니다. сайн мэдээтэй хамт зов хэмээн урамшуулж өгсөн байдаг. 우리 말씀을 통해서 복음은 그냥 전해지는 것이 아니라 Тэгэхээр бид нар энэ үгээр дамжуулаад сайн мэдээ гэдэг нь зүгээр нэг тараагддаг зүйл биш. 먼저 구원받은 성도들의 고난 속에서 전해진다는 것을 알 수가 있습니다. Төрүүлээд аврагдсан ахын дүүс нарын зовлонгоор тараагддаг зүйл юм а гэдгийг мэдэх 우리 боломжтой. 하나님은 선하시죠. Бидний бурхан бол сайн бурхан шүү дээ, тийм үү? 그죠? Тийм үү? 다시 말씀드리지만 우리 하나님은 어떤 상황 속에서든지 항상 우리를 향해서 선한 뜻과 계획을 갖고 계십니다. Тэгэхээр дахин хэлэхэд бидний бурхан бол ямар ч нөхцөл байдал дундаас сайн хүсэл, сайн төлөвлөгөөгөө биелүүлдэг. 자, 그런데 그 하나님께서 때로는 우리 삶 속에 이해되지 않는 고난을 허락하실 때가 있습니다. Гэтэл тэр бурхан маань бидний амьдрал донд заримдаа ойлгохын аргагүй зовлон зөвшөөрөх үе байна. 또 긴 기다림의 시간을 허락하실 때도 있죠. Мөн маш их урт удаан хугацааны хүлээлтгэлсэн цаг хугацааг зөвшөөрөх үеч байна. 우리는 성경을 통해서 또 앞선 믿음의 선진들의 삶을 통해서 Тэгэхээр бид нар Библиэр дамжуулаад бидний өмнө амьдарсан итгэлийн иш үзүүлэгч нараар дамжуулаад 어째서 하나님께서 성도들과 교회에게 기다림의 시간과 고난을 허락하시는지 몇 가지 이유를 알 수가 있습니다. Тэгэхээр бурхан бид бүхэнд яагаад энэхүү хүлээлтэх гэсэн цаг хугацаа болоод итгэлийн сорилтыг зөвшөөрдөг вэ гэсэн шалтгааныг нь хэдэн зүйлээр дамжуулан харж үзье. 먼저 몇 가지 그 이유를 우리가 잠깐 말씀으로 살펴보도록 Үгээр 하겠습니다. дамжуулан тэдгээр хэдэн шалтгаанаас нь хамтдаа харж үзье. 첫 번째 이유는요. Эхний шалтгаан нь 성도와 교회가 더욱더 깨어 하나님께 기도하도록 하기 위해서입니다. итгэгч болоод чуулган илүү сэргэг байж бурханы өмнө залбирахын төлөө байгаа. 우리 출애굽기 Гэтэл 2장을 보겠습니다. 2-оос хамт харъя. 출애굽기 2장 Гэтэл 2-ын 23절입니다. 23 2장 23절을 2-ын 23-ыг 같이 한번 읽어볼까요? хамтдаа уншъя. Урт хугацаа өнгөрч Египтийн хаан өвд болов. Израилийн хөвгүүд болжлоос болж шүүрс алдан орилжээ. Болжлоос болж тусламж гуйсан тэдний хашгирам бурханд хүрлээ. 애굽에 들어간 이스라엘 백성들은 Тэгэхээр Египтэд очсон Израилийн ард түмэн 오랜 시간 동안 애굽 왕의 핍박 속에서 고통을 받았습니다. удаан хугацааны турш Египтийн хааны дарлал дотор их зовсон. 만약 애굽에 들어간 이스라엘 백성들에게 고난이 없었다면 Магад Египтэд очсон Израилийн ард түмэнд зовлон гэж байгаагүй бол 그들은 하나님께 부르짖지 않았을 겁니다. тэд бурханд хандан хашгирахгүй байх байсан. 그리고 Мөн 이스라엘을 향한 하나님의 이스라엘을 통한 하나님의 구원의 계획도 이루어지지 않았을 겁니다. Израилаар дамжуулаад биелүүлэх бурханы авралын ажилч явагдахгүй байх байсан. 자, 그런데 애굽 땅에 들어간 이스라엘 백성들에게 고난이 주어지자 Гэтэл Египтэд очсон Израилийн ард түмэнд зовлон ирэх үед 그들은 고난 속에서 하나님을 찾았습니다. тэд зовлон дундаас бурханыг хайсан байгаа. 그리고 고난 속에서 하나님께 간절히 부르짖었죠. Мөн зовлон дундаас бурханд чин сэтгэлээсээ хашгиран гуйн залбирсан биз. 출애굽의 역사는 이스라엘 백성들이 자기 힘으로 이뤄낸 것이 아닙니다. Тэр Египтээс гарсан үйл явдал нь Израилийн ард түмэн өөрсдийн хүчээрээ гарч ирсэн юм биш. 출애굽은 이스라엘 백성들이 하나님께 부르짖음으로써 하나님께서 이루어 주신
구원의 역사죠. Тэгэхээр Египтээс гарсан нь Израилийн ард түмэн Бурханд хандан хашгирсан учраас Бурхан өөрийн хүч чадлаараа тэндээс аварч өгсөн. 그죠? Тийм үстэй? 고난은 Зовлон бол 성도를 깨어 있게 합니다. итгэгчийг сэргэг байлгадаг. 하나님을 찾게 하고 Бурханыг хайлгадаг. 하나님께 부르짖게 하는 겁니다. Бурханд хандан хашгируулдаг. 그게 고난을 주시는 이유입니다. Энэ бол зовлон зөвшөөрж шалтгаан юм 두 аа. 번째 이유는요. Хоёр дахь шалтгаан нь 성도와 교회를 더욱더 연단하고 더욱더 온전하게 깨끗하게 만드시기 위해서입니다. итгэгч болоод чуулганыг илүү их бүрэн төгс, илүү цэвэрхэн байлгахыг хүсдэг. 욥기 Яв 23장을 보겠습니다. 23-аас харъя. 욥기 23장 Яв 23 10절입니다. 10 дугаар ишлэл байна. 자, 같이 읽어보겠습니다. Хамтдаа уншийе. Гэвч тэр миний замыг мэддэг, тэр намайг шалгасан бөгөөд би алт мэд урагш гарч ирнэ. 욥에게 주어진 큰 고난을 보고 욥의 세 친구는 욥이 죄지어서 저렇게 징계받는다라고 판단을 했습니다. Яв дээр ирсэн том зовлонг хараад гурван найз нь яв маш том гимнүгэл хийсэн учраас ийхүү одоо сахилгажуулагдаж байна гэж бодсон. 근데 욥에게 주어진 고난은 죄를 지어서 징계로 주어진 것이 아니죠. Гэтэл яв дээр ирсэн зовлон гимнүгэл үйлснээс болоод ирсэн сахилгажуулалт биш байсан шүү дээ, тийм үү? 욥은 순전한 믿음의 사람이었습니다. Яв үнэхээр цэвэр итгэлийн хүн байсан. 그런 하나님께서 그 욥의 믿음을 더욱더 깨끗하고 온전하게 만드시기 위해서 고난을 허락하신 거예요. Тийм хүнийг бурхан илүү итгэлээр нь бүрэн төгс болгохын тулд Явд зовлон зөвшөөрсөн. 욥은 고난 중에 인내했습니다. Яв зовлон дундаа твцсэн. 그리고 결국 하나님께 주신 큰 축복을 얻게 됐습니다. За тэгээд эцэст нь бурханы өгж байгаа агуу ёроолыг хүртдэг. 성경은 욥을 가리켜서 인내의 사람이라고 말해주고 있습니다. Тэр Библи маань Яв руу хандан твчээрийн хүн гэж хэлж байгаа. 우리도 이유를 알 수 없는 고난이 주어질 때에 Тэгэхээр бид нар ч гэсэн шалтгааныг нь мэдэхгүй зовлон ирэх үед 하나님 원망하고 뒤로 물러날 것이 아니고요. бурханд гомдлоод хойш суух биш, 인내해야 됩니다. твчих хэрэгтэй. 야고보서 Яаков 5장을 보겠습니다. 5-аас харъя. 야고보서 5장 Яаков 5 10절 11절입니다. 5-ын 10 11. 5장 10절 11절 같이 읽어보겠습니다. 5-ын 10 11-ийг хамт уншийе. Ах トゥ нараа эзний нэрээр ярьж байсан иш үзүүлэгчдийн зовлон ба твчээрийн жишээг авахтун харахтун бид твцнийг нь ерөөлтөд тооцдог. Та нар Явын твчээрийн тухай сонсож эзний хийсэн төгсгөлийг харсан. Учир нь эзэн энэрлэр дүүрэн агаад өршөөнгүй юм. 사람은 인내라는 그것은 태어날 때부터 갖고 태어나는 것이 아니고요. Хүн твчээр гэсэн зүйлийг төрхөөсөө тэгээд төрдөг биш. 고난을 통해서 습득하는 배우게 되는 인격입니다. Зовлонгоор дамжуулан өөрт мөн суудаг илүү ихээр бий болдог зүйл байгаа. 세 번째, Гуравт нь 하나님께서 고난을 허락하시는 이유는 Бурхан зовлон зөвшөөрсөн шалтгаан бол 성도와 교회가 고난 중에 하나님의 위로를 경험하고 итгэгч болоод чуулган зовлон донд Бурханы тайлхарлыг мэдэрч 하나님께 받는 위로로서 또 다른 이들을 위로하도록 하기 위해서입니다. Бурханаас авсан тайлхарл тайвширлаараа өөр бусдыг мөн тайлгаруулан тайвшруулахын тулд 고린도 후서 1장입니다. 2 дугаар Коринт 1 байна. 고린도 후서 1장 3절 4절입니다. 2 дугаар Коринт 1-ийн 3절 4. 4절 페이지 수도 한번 읽어줘봐요. за 1311 дугаар хуудсан байна. 고린도 후서 1장 3절 4절을 같이 읽어보겠습니다. 2 дугаар Коринт 1-ийн 3 4-ийг хамт уншъя. Бидний эзэн Есүс Христийн эцэг ба Бурхан магтагдах болтугай. Тэр бол өршөөлийн эцэг бөгөөд бүх тайвширлын Бурхан мөн. Биднийг тайвшруулсан тэрхүү тайвширлаар бид нар аливаа зовлонд оргсдыг тайвшруулж чадахын тулд Бурхан биднийг бүх зовлон дотор маань тайвшруулдаг юм. 사도 바울은 아시아에서 복음을 전하다가 살 소망까지 끊어질 정도의 심한 고난을 겪게 됩니다. Элч Паул Азийн орнуудад сайн мэдээд харааж байгаад амьдрах найдвар нь тасрах хэмжээгээр маш хүнд зовлон амсдаг. 자, 그런데 하나님께서 사도 바울에게 그런 고난을 겪게 하신 이유가 있습니다. Гэтэл Бурхан Элч Паулыг тийм зовлонг мэдрүүлсэн шалтгаан байна. 고난 중에 하나님의 위로를 겪고 Зовлон донд Бурханаар тайвшруулагдаж 주님께 받은 위로로서 또 다른 고난 중에 있는 성도들을 위로하도록
위로하는 자가 되게 하기 위해서입니다. Тэр эзнээс авсан тэр тайтгарлаараа өөрнийг нь зовлон донд байгаа ахын дүүснараа тайтгаруулахын тулд ахна. 우리 옵수교회 성도들도 마찬가지입니다. Манай ус чуулганы ахын дүүснар маань ч ялгаагүй. 인간적인 위로가 아니고 Хүнлэг талын тайтгаруулал биш. 우리는 복음으로서 이 지역의 많은 이뤄진 영혼들을 Бид бүхэн 진심으로 위로하는 자가 되어야 됩니다. сайн мэдээгээр энэ газар дээр алдагдан төрсэн байгаа тэр олон хүмүүсийг чин сэтгэлээсээ тайтгаруулж чаддаг байх хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 복음으로서 Сайн мэдээгээр 주변에 이뤄진 영혼들을 위로하는 그런 교회가 되기를 바랍니다. эргэн тойрондоо төөрөлдөж алдагдсан байгаа сүнснүүдийг тайтгаруулж чаддаг чуулган болоосай гэж хүсэж 그리고 байна. 구원받은 성도들도 서로 위로하고 Хүмүүсээ аврагдсан итгэж хүмүүс бие биенээ тайтгаруулж 주님 재림하시는 그 날까지 신앙생활을 힘있게 하시기를 바랍니다. эзнийг дахин залран ирэх тэр өдөр хүртэл итгэлээрээ хүчтэй амьдрахыг хүсэж байна. 히브리서 4장을 보겠습니다. Еврей 4-өөс харъя. 히브리서 4장 Еврей 4 15절 16절 4-ийн 15 16 1366 дугаар утсан байна. 히브리서 4장 15절 16절을 Еврей 읽어보겠습니다. 4-ийн 15 16-г хамт уншъя. Учир нь бидний мөхөс байдлыг хуваалцаж чадахгүй тэргүүн тахилч бус харин нүгэлгүй атлаа бүх талаараа бидэн шиг соригдсон нэгэн бидэнд байгаа билээ. Тиймд бид хэрэгцээтэй цагт туслах нэгүслийг олж өршөөлийг хүлээн авахын тулд нэгүслийн сэнтэй зоригтойгоор ойртон очицгоё. 우리에게 있는 대제사장이란 예수 그리스도를 말합니다. Бидэнд байгаа ахлах тахилч гэдэг нь Есүс Христийг хэлж байна. 예수님은 우리 죄를 대속해 주실 뿐만 아니라 Есүс бидний гэмнүглийг золиод зогсохгүй. 또한 우리 연약함을 채울하십니다. Бидний мөхөс байдлыг маань хуваалцаж өгдөг. 채울한다는 것은 이해한다, 돕는다, 불쌍히 여긴다 그런 뜻입니다. Хуваалцах гэдэг чинь ойлгож өгөх, өрөвдөн инэрх, туслах гэсэн утгатай. 신앙생활은 성도들의 교제는 채울하는 겁니다. Тэгэхээр итгэлийн амьдрал нь ахан дүүс нарын нөхөрлөл нь тэрийг нь хуваалцахыг хэлж байгаа. 기억하시기 바랍니다. Санаасай гэж хүсэж байна. 성도들의 교제는 Итгэгч нарын нөхөрлөл бол 뭐라고요? юу гэсэн бэ? 채울하는 겁니다. Хуваалцах. 다른 성도의 어려움을 이해하고 불쌍히 여기고 돕는 겁니다. Босод ахан дүүс нарынхаа зовлонг нь ойлгож өгч, өршөөж, туслах. 우리 옵수교회 성도들이 이 옵수교회 안에서 서로 채울하면서 신앙생활을 하시기 바랍니다. Тэгэхээр увс чуулганы ахан дүүс нар маань чуулган дотроо бие биенийхээ зовлонг нь хуваалцаж нөхөрлөөсөө амьдраасай гэж хүсэж байна. 또 하나님께서 고난을 허락하시는 또 하나의 이유가 있어요. Мөн бурхан зовлон зөвшөөрсөн бас нэгэн шалтгаан байна. 훗날 주님 앞에 섰을 때 주님께 받을 영광 얻을 수 있는 기회를 주시기 위해서입니다. Хожимын өдөр эзний өмнө зогсох үед эзнээс авах тэр алдрыг өгөхийн тулд байна. 로마서 8장을 보겠습니다. Ром 8-аас харъя. 로마서 8장 18절 Ром 8:18 읽어보겠습니다. хамт уншия. Энэ цагийн зовлонгууд бидэнд илчлэгдэх тэрхүү алдрын дэргэд юуч биш гэж би боддог. 자, 여기 생각건데 생각하라고 돼 있죠. За энэ дээр боддог гэсэн байгаа эз. 그죠? Тийм ээ нү? 헬라 말로 로기조마이라고 하는데 Тэр грек хэлээр болохоор роги жумали гэж байгаа. 계산하다는 뜻입니다. Энэ 계산하다. тооцоолох гэсэн утгатай. 성도는 신앙생활 중에 고난을 겪을 때 계산을 해봐야 됩니다. Тэгэхээр итгэгч нар маань зовлон тохиолдох үед тооцоолж бодох хэрэгтэй. 무슨 계산해야 될까요? Юун дээр ямар тооцоог бодох вэ? 지금 내가 믿음 안에서 받는 이 고난이 훗날 엄청난 영광으로 주어진다는 것을 계산해 보라는 뜻입니다. Яг одоо миний энэ амсаж байгаа энэ их зовлон маань хожимын өдөр эзний өмнө очиод авах алдар түүнийгээ тооцоолон бодоо гэсэн үг. 고린도후서 2 дугаар Коринт 4장을 보겠습니다. 4-өөс харъя. 17절 18절 4-ийн 17 18 1314 дугаар хуудас 고린도후서 4장 17절 18절 2 дугаар Коринт 4-ийн 17 18 같이 읽어보죠. хамт уншия. Учир нь агшин зуурын ялихгүй зовлон нь алдрын мөнхийн жинг бидэнд үлэм жарвжуулж байна. Бид үзэгдэх юмсыг бус харин үл үзэгдэх юмсыг хардаг. Учир нь үзэгдэх юмс бол цаг зуурынх харин үл үзэгдэх юмс мөнхийнх билээ. 다윗 아시죠?
Давидыг мэднэ үсттэй. 다윗은 기름 부음 받고 10년이 넘는 긴 시간 동안 Тэгэхээр Давид тослогдсныхоо дараагаар 10 жил гэсэн урт хугацааг 다윗에게 도망 다니며 많은 고난을 겪었습니다. маш их зүгтэн хэрэн хийсэж их зовлон амссан. 자, 그런데 다윗이 하나님에서 이렇게 기도를 합니다. Гэтэл Давид Бурханы өмнө ингэж залбирдаг. 하나님 나의 눈물을 주의 병에 담으소서. Бурхан минь та миний нулимсыг эзэн та өөрийнхөө тэр лонхонд хийн үү? 하나님께서 성도의 눈물을 주의 병에 담으신다는 것이 무슨 뜻일까요? Эзэн итгэгч нарын нулимсыг өөрийнхөө тэр лонхонд хийнэ гэдэг нь ямар утгатай вэ? 성도가 흘린 눈물은 그냥 없어지는 것이 아닙니다. Итгэгч нарын урсгаж байгаа нулимс зүгээр нэг алга болдог юм биш. 하나님께서 보시고 Бурхан маань хараад 기억하시고 санаад 반드시 보상해 주신다는 거 гарцаагүй хариуг нь барьж өгнө гэсэн үг. 아시겠죠? Ойлгосноо? 그래서 하나님께서 우리에게 고난을 주시는 이유가 이런데 Тэгэхээр Бурхан бид өхөн зовлон зөвшөөрж байгаа шалтгаанууд байх нэ. 옥수교회 또 성도들도 분명히 하나님께서 여러분의 신앙을 성장시키기 위해서 필요한 합당한 고난을 주실 것이라 생각을 합니다. Тэгэхээр манай увс чуулганд ч гэсэн Бурхан маань та бүхний итгэлийг илүү ихээр өсгөхийн тулд тохирох зовлонг нь өгнө гэж бодож байна. 그리고 고난 속에서 복음이 전해진다는 것 꼭 기억하시기 바라고. Тэгээд тэр зовлон донд сайн мэдээ тараагдгаа гэдгийг илүү их санаарай. 오늘 옥수교회 땅식을 하면서 여러분들에게 꼭 옥수교회 우리 성도들에게 꼭 물어보고 싶은 것이 있어요. Тэгэхээр өнөөдөр увс чуулганыхаа нээлтийн ёслолыг хийж байгаа увс чуулганы анхан дүүснээс асуухыг хүсэж байгаа нэг зүйл байна. 이 땅식 끝나고 아 이제 다 됐다 이런 마음 가지면 안 되잖아요. Нээлтийн ёслолоо дуусгаад за одоо бүх юм дууслаа гэж болохгүй шүү дээ, тийм 이제 үстэй. 시작인데 그죠? Одоо эхлэл шүү дээ. 그래서 옥수교회 식구들에게 성도들에게 제가 물어보고 싶은 것이 Тэгэхээр 있어요. увс чуулганы анхан дүүснээс миний асуухыг хүсэж байгаа нэг зүйл байна. 옥수교회 성도들은 옥수교회가 내 교회가 어떤 교회가 되기를 원하십니까? Увс чуулганы анхан дүүснэр маань өөрийн тань чуулган ямар чуулган байгаасай болоосай гэж хүсэж байна. 그리고 이 교회를 위해서 옥수교회를 위해서 내가 어떠한 기도 어떻게 동참하고 어떻게 희생할 것인가를 계획하고 계십니까? Тэгээд энэ увс чуулганыхаа төлөө би хэрхэн яаж залбирч, хэрхэн яаж золиослж, хэрхэн яаж оролцох вэ гэдгээ төлөвлөж бодож байгаа юу? 교회를 위해서 Чуулганы төлөө 기도하시기 바랍니다. залбираасай гэж хүсэж байна. 그죠? Тийм үстэй. 그리고 말씀을 전하는 전도인을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Тэгээд үгийг дамжуулж байгаа тэр номлогчийн төлөө залбираасай гэж хүсэж байна. 미국의 유명한 복음 전도자 D.L. 무디라는 사람이 있습니다. Америкийн алдартай сайн мэдээ тараагч Дээл Муди байна. 이 사람이 평생을 1억 명을 넘는 사람들에게 복음을 전했다고 합니다. Энэ хүн болохоор бүх амьдралынхаа туршид тэр 100 сая гаруй хүнд сайн мэдээг тараасан. 1억 명이 넘는 사람. 100 сая гаруй хүн. 맞아요? Тийм үү? 근데 이 D.L. 무디가 그렇게 많은 사람에게 복음을 전할 수 있었던 이유가 뭐냐면은 Тэгэхээр Дээл Муди тэр олон хүнд сайн мэдээ тарааж чадсан шалтгаан юу вэ? D.L. 무디를 위해서 기도해 줬던 많은 성도들이 있었기 때문이거든요. Дээл Мудигийн араас залбирж байсан маш олон итгэгч нар байсан учраас тэр. 옥수교회 식구들은 누구를 위해서 기도해야 될까요? Увс чуулганы анхан дүүснэр маань хэний төлөө залбирах хэрэгтэй вэ? 홉두 목사를 위해서요? Ховд чуулганы пасторын төлөө юу? 누구를 위해서 기도하실 거예요? Хэний төлөө залбирах вэ? Чондоо сааны маань. 읽으면서 기도 많이 해주시고. Бэлгүүн номлогчийн төлөө их залбирж өгөх 물론 хэрэгтэй. 기도할 때 저를 위해서도 기도해 주시면 감사하겠습니다. Залбирахдаа хажуугаар нь миний төлөө ч бас залбируулах талархах байна. 그리고 앞서 수고하는 임원들 그리고 봉사하는 분들을 위해서도 꼭 기도해 주세요. Тэгээд мөн урд тань гараад үйлчилж байгаа үйлчлэлийн анхан дүүснэр тэр хүмүүсийн төлөө ч их залбирч өгөх хэрэгтэй. 그리고 Мөн 교회가 복음 전하는 일에 더욱 적극적으로 참여하시고 чуулган маань сайн мэдээ тарааж байгаа тэр ажилд илүү идэвхтэй оролцож 성도들의 교제에도 적극적으로 참여하시기 바랍니다. итгэгч нарын тэрхүү итгэгч нартайгаа нөхөрлөгтөөж илүү идэвхтэй байгаасай гэж хүсэж байна. 에베소서는 교회를 설명하기 위해서 기록된 말씀인데 Эфес ном маань чуулганы тайлбарлан бичигдсэн үг. 이제 마지막으로 이제 네 군데 중요한 말씀 간단하게 읽고 설명드리고 좀 마칠게요. За тэгэхээр үлдсэн хэдхэн үгийг уншаад товчхон тайлбарлаад дуусгах болно. 우리 에베소서 3장 보겠습니다. Эфес 3-аас харъя. 교회와 관련돼서 우리가 좀 기억해야 될 것 네 가지 말씀을 좀 드리겠습니다. Чуулганы талаар бид бүхний санаж байх ёстой
одоо хэдэн зүйлийг хэлж өгье. 에베소서 3장 6절 Эфес 3:6 같이 읽어보죠. хамт уншия. Тэр нууц бол бусад үндэстнүүд энхүү биеийн хамтран өвлөгчд ба нэгэн бие болж сайн мэдээгээр дамжин Христ Есүс дэх амлалтыг хуваалцагч болсон тухай юм. 여기 복음이란 말이 나오죠. Сайн мэдээ гэсэн үг гарч байгаа биз? 그죠? Тийм ээ нөө? 복음으로 말미암아 Сайн мэдээгээр дамжин 물어볼게요. асууя. 성도와 교회가 이 세상에 존재하는 목적이 뭐죠? Итгэгч нар болоод чуулган энэ газар дээр оршин байгаа зорилго юу илээ? 가장 중요한 목적은 Хамгийн чухал зорилго нь 네, 교회당 짓기 위해서가 아닙니다. чуулганы байрыг барихын тулд биш шүү. 복음 전하기 위해서. Сайн мэдээ тараахын тулд. 맞습니까? Тийм үү? 하나님은 복음으로 이방인들이 하나님의 신령한 축복에 참여하도록 하셨습니다. Тэгэхээр бурхан сайн мэдээгээр хариу үндэснүүдийг бурханы сүнслэг баяраас хуваалцахаар болгож өгсөн. 옵소 교회가 더욱 힘있게 주님의 복음을 전해서 Овс чуулган маань илүү хүчтэй сайн мэдээг тарааж 이 지역의 많은 사람들을 천국으로 인도하는 그런 교회가 되기를 바랍니다. энэ орон нутагт амьдарч байгаа олон сүнснүүдийг одоо энэ дотор оруулж ирсэн тийм чуулган болоосаа гэж 두 хүсэж байна. 번째 Хоёрт нь 3장 10절입니다. 3-10 10절 읽겠습니다. хамт уншия. Ингэснээр Тэнгэрлэг оршихуйдах захирагчид болон эрх мэдэлтнүүдэд бурхны олон талт мэрэгэн ухаан нь чуулганаар дамжин мэдэгдэх юм. 교회로 말미암아라고 말씀하고 있는데 Чуулганаар дамжин гэсэн мэ. 교회는 하나님께서 창세 전에 예수님 피 흘려 이루실 것을 계획하신 겁니다. Тэгэхээр чуулган бол бурхан эхлэлээс өмнө Есүс цусаа урсган бий болгоно гэдгийг төлөвлөсөн. 교회는 하나님께서 이 세상을 창조하신 목적입니다. Чуулган бол бурхан энэ дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн зорилго. 하나님께서 일 역사를 다스려 가시는 목적도 교회를 위한 겁니다. Бурхан хүн төрлөختний түүхийг удирдан захиран авч явж байгаа шалтгаан ч чуулганы төлөө. 예수님은 교회를 위해서 피 흘려 주셨죠? Есүс чуулганы төлөө цусаа урсган өгсөн биз дээ? 그죠? Тийм үү? 교회는 하나님의 은혜의 통로, 축복의 통로입니다. Чуулган бол бурханы тэрхүү нэгүслийн хоолой, ерөөлийн хоолой гэсэн үг. 그리고 교회가 다 완성되면 어떤 일이 벌어집니까? Чуулган бүрэн болвол баригдаад дуусвал юу болох вэ? 주님이 재림하시고 Эзэн дахин залран 교회는? ирж чуулган 들림 맞습니다. дээш өргөгдөнө. 그죠? Тийм 이 үстэй? 사실을 알아야 됩니다. Энэ үнэнг мэдэж 아, авах 교회가 хэрэгтэй. 이렇게 중요한 거구나. Чуулган чинь ийм чухал юм бэ? 그거 알고 Түүнийг мэдэж 옵소교회 성도들은 교회와 교회 생활을 더욱더 알아가시기 바랍니다. Уус чуулганы ахын дүүс нар маань чуулганы амьдралыг илүү ихээр мэдээд яваасаа гэж хүсэж байна. 세 번째 3-т нь 3장 18절 3-18 읽겠습니다. хамт уншия. Тэр хайрын ямар өргөн урт өндөр хийгээд гүн болохыг бүх ариун хүний хамт ойлгох болтугай. 야, 능히 모든 성도와 함께라고 돼 있죠. Энэ дээр бүх ариун хүний хамт гэсэн байгаа. 하나님께서 구원받은 성도들에게 하나님의 사랑을 깨닫게 하시는 방법이 여기 나옵니다. Тэгэхээр бурхан аврагдсан ахын дүүс нарт бурханы хайрыг ухааруулж байгаа арга нь энд гарч байна. 그게 뭐죠? Юу вэ? 모든 성도와 함께라는 겁니다. Бүх ариун хүний хамт гэсэн байна. 성도의 신앙은 혼자 성장하는 게 아닙니다. Итгэгч хүний итгэл ганцаараа өсдөг юм биш. 우리는 교회가 없다면 구원받을 수도 없고 Бид чуулган байхгүй бол аврагдах боломжгүй. 교회가 없다면 신앙생활 할 수도 없습니다. Чуулган байхгүй бол итгэлээрээ амьдрах боломжгүй. 그죠? Тийм үстэй? 하나님은 구원받은 우리를 한 교회 안에 두셔서 Бурхан аврагдсан бид бүхнийг нэг чуулган дотор байлгаж 교제하게 하셨고 нөхөрлүүлж байгаа. 성도들의 교제를 통해서 우리 신앙을 성장시키게 하신 겁니다. Ахын дүүс нарын нөхөрлөөр дамжуулан бидний итгэлийг маань өсгөн өгч байгаа. 참된 교회는 복음만 전해지는 것이 아니고 Жинхэнэ чуулган бол зөвхөн сайн мэдээлэл тараагддаг болсон. 구원받은 성도들을 성장시키고 온전케 만드는 말씀도 전해지는 겁니다. Тэр аврагдсан итгэгч ахын дүүс нарыг өсгөж бүрэн төгс болгож өгөх үгч дамжуулагддаг байгаа. 그래서 구원받은 우리 옵소교회 성도들은 Тэгэхээр аврагдсан манай увс чуулганы ахын дүүс нар маань 교회 안에서 다른 성도들과 친밀한 교제를 나누고 энэ чуулган дотроо ахын дүүс нартайгаа халуун дотн нөхөрлөө 주님의 хуваалцаж 사랑을 점점 더 깨달아서 신앙이 성장하는 эзний 교회가 хайрыг 되기를 바랍니다. багаагаар ухаарч илүү ихээр өссөн тийм чуулган болоосай гэж хүсэж байна. 마지막으로 하나 더 말씀드릴게요. Сүүлийн нэг 에베소서 зүйлийг хэлье. 4장 3절입니다. Эфес 4:3 байна. 읽겠습니다. Уншия. Амар тайвны холбоосон сүнсний эвнэгдлийг хадгалахыг хичээх тун.
성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. Тэгэхээр энэ ариун сүнсний эв нэгдлийг хадгалахыг хичээхтэн. 구원 받을 때 성령께서 성도 안에 들어오시죠. Аврагдах үед ариун сүнс итгэгч хүмүүсийн дотор орж ирж байгаа тийм үү? Тийм үстэй. 성령은 무슨 일 하십니까? Ариун сүнс ямар ажил хийдэг вэ? 주님과 성도를 하나 되게 하십니다. Эзэн итгэгч хоёрыг нэг болгож өгдөг. 또 Мөн 성도와 성도를 또 하나 되게 하는 겁니다. итгэгч нарыг нэг болгож өгдөг. 성령께서는 구원받은 성도들을 하나 돼서 하나 되게 해서 교회를 이루어 가시는 겁니다. Тэгэхээр ариун сүнс аврагдсан итгэгч нарыг нэг болгохын тулд чуулганч бий болгон явж байгаа. 주님은 구원받은 성도가 교회를 떠나서는 아무것도 할 수 없다고 분명히 말씀했어요. Тэгэхээр эзэн маань аврагдсан ахын дүүснэр чуулганаас холдоод юу ч хийж чадахгүй гэж хэлсэн. 우리는 Бид 교회를 떠나서는 아무것도 할 수 없고 사실은 아무것도 아닙니다. чуулганаас салан холдоод бол юу ч хийж чадахгүй. Яг үнэндээ хинч биш хүмүүс. 옥수교회 성도들이 주님 오시는 날까지 Ус чуулганы ахын дүүснэр маань эзэн ирэх тэр өдөр хүртэл 교회 안에 견고하게 뿌리 내리고 교회 생활을 하다가 주님 만나시기를 바랍니다. чуулган дотроо бат бөх үндсээ суйрлуулж агаад эзэнтэй уулзаасай гэж хүсэж байна. 아시겠죠? Ойлгосон уу? 그래요. 오늘 옥수교회 당시 다시 한번 진심으로 축하드립니다. Өнөөдөр ус чуулганыхаа нээлтийн ажил чин сэтгэлээсээ дахин нэг баяр хүргье. За пастортай баярлалаа. 네, 목사님 말씀 감사드립니다. За үргэлжлүүлээд ус чуулганы барилгын танилцуулга явнаа. Тэгээд 네, 이어서 옵스구의 건축 소개가 있습니다. ус чуулганы үйлчлэлийн ахлагч Уганбаяр хагаа орж байна. 옵스구의 본사회장님 오건바이어 현재님을 초대합니다. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу. 네, 모두 안녕하세요. За бидний энэхүү баяр төмөрчийг бас хуваалцахаар хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. 우리의 기쁨을 같이 나누러 와주신 모든 분들께 감사드립니다. За чуулганы маань түүх болоод танилцуулгыг та бүхэндээ төлөвлөе. 우리 구의 역사와 건축 소개를 해드리도록 하겠습니다. За За чуулган маань анх 2007 онд сайн мэдээ тараагдж байсан. 네, 우리 구회에 처음 2007년에 전도 복음이 들어왔습니다. За тэгээд 2008 онд анх 김성길 пастор маань усад томилогд нэрж байсан. 네, 2008년에 김성글 목사님이 발령돼서 업스에 오셨습니다. 2009 онд залбирсныхаа эцэст бүгдээрээ ямар ч байсан чуулганы байртай болсон байгаа. 네, 그동안 기도한 덕분에 2009년에 구예당을 이제 짓게 되었습니다. За 2013 онд анх чуулганы маань галтууганы өргөтгөл баригдаж эхэлсэн. 그리고 2013년에 우리 주방 식단죽 이제 확장 했습니다. За тэгээд пастор маань болохоор 2018 онд хүртэл ингээд 10 жил бид бүхэнтэй хамт сайн мэдээ тараагаад тэгээд явсан байгаа. 네, 김성길 목사님께서 2018년도까지 10년 동안 우리와 함께 복음을 했습니다. За 2018 онд Санж дансрын номлогч томилогдсон ирээд 2018년에 산즈 단스릉 전도사님이 이제 발령돼서 오셨고요. бид бүхэнтэй бас хамт сайн мэдээ тараагаад нөхөрлөж аваад явсан байгаа. 네, 우리와 함께 교제하고 전도하다가 이제 가셨고 За 2018 онд 이기천 пастор томилогдсон ирсэн. 또 2018년에 이기천 목사님께서 발령되었습니다. За пастор маань томилогдсон ирээд 2021 онд чуулганы байрны өргөтгөлийн ажил эхэлсэн байгаа. 네, 목사님 오셔서 우리 구예당 이제 확장하는 건축이 시작이 되었습니다. За тэгээд пастор маань бас сайн үйлчилж өгөөд явсан байгаа. 네, 그동안 목사님께서도 많은 수고를 해주셨습니다. Тэгээ 2023 онд билгөө номлогч маань томилогдсон ирсэн. 그리고 2023년에 빌곤 전도사님께서 발령되었습니다. За 2023 онд ирээд их тамхины засварын ажилдаа эхэлсэн байгаа. засварын ажил. 2023년에 오셔서 이제 구예당 리모델링 대관당 건축을 시작했습니다. За тэгээ 2024 онд чуулганы байрны засвар
2024년에는 구회당의 건축 리모델링, За тэгээд 2025 онд дуусгаад чуулганыхаа нээлтийг хийж байгаадаа их баяртай байна. 그리고 2025년에 건축이 마무리되고 입단식을 하게 되어서 정말 감사가 됩니다. За барилгын маань танилцуулга байгаа. 우리 건축 이제 소개인데요. 건물. 네. За газрынх нь хэмжээ болохоор 2600 м². 우리 땅 사이즈가 2,600제곱미터. барилгын суурийн хэмжээ 511 м². 우리 여기 건물 기초 그 사이즈는 511제곱미터. За барилгын хэмжээ 1023 м²т байна. 여기 총 건물의 이제 기기는 1,023제곱미터입니다. За нэг давхар маань 511 м². 총 우리 1층이 511제곱미터고요. За өөнд кофешоп, галт тоогоо, 네, 커피숍, хоолны 주방, танхим, 식당, ариун цэврийн өрөө, 화장실, номлогчийн өрөө, 전도인실, офис, 사무실, аудио өрөө, 본사회실, медиа багийн өрөө, 메디아실, агуулга, 장고, үйлчлэлийн өрөө, бэлтгэл ангийн өрөө, 또 이제 저기 зөвлөгөөний өрөө 요아실, гэх зэрэг 상담실에 байна. 있습니다. За хоёр давхар маань 356 м². 우리 2층은 이제 356제곱미터고요. За их танхим, чуулганы 대관당, сургууль, 구약교, залуучуудын өрөө, техникийн 전연회실, өрөөтэй. 반손실이 아. 있습니다. За 3 давхар маань 156 네, м². 우리 3층은 이제 156제곱미터고요. За өөнд номлогчийн гэр, 이제 사택, за тэгээд зочны өрөө байгаа, хоёр 간사숙소 өрөөтэй. 2개가 있습니다. За засварын маань ажлын тайлна. 우리 리모델링 이제 보고인데요. За орлого. За ахын дүүсийн маань шийдвэрт өргөл 75 сая. 네, 수입을 60만 보면은 원 현재 자매님들의 작정 헌금은 이제 7,500 넘습니다. За жанхын чуулганы өргөл 25 сая. 우리 장인구의 헌금은 2,500만 주릭입니다. Худалдааны орлого. За хуушуур 스무티, хоол хувцас гэх зэрэг орлого маань 29 сая 우리 312명 장사를 869 해서 байна. 이제 홀쇼르 스무트 임식 바자회 이런 것들을 해서 총 들어온 수입이 2,930만 넘습니다. За холбооноос ийсэн 8 сая төгрөг. 이제 지부에서 대출 800만 주릭, За зарлага нь болохоор барилгын материал, хоолны зардал 또 지출에는 83 이제 사이, 건축 자재와 853명 식비 총 667 이제 төгрөг. 지출이 8,300만 주릭 넘습니다. За тээврийн зардал 23 сая 843 мянган 이제 төгрөг байна. 운임비가 2,380만 주릭 넘습니다. За тавилга галт тоогооны хэрэгсэл 29 сая 이제 656 가구 식당 용품 해서 총 245 төгрөг байна. 2,960만 주릭 넘습니다. За нийт зарлага нь болохоор 137 сая 352 мянга 912 네, төгрөг. 총 болсон байна. 지출이 이제 총 이제 비용이 1억 3,700만 주릭 넘습니다. За анхаарал тавьсанд та бүхэнд 네, баярлалаа. 잘 들어주셔서 감사합니다. За үйлчлэлийн ахлагчтай баярлалаа. 네, 본사회장님 감사합니다. барилгын танилцуулга хамтдаа сонслоо. Тэгээд 우리 발표인 건축 탄소- 보고를 같이 들었는데요. танилцуулсных өмнө бас нэг тийм түүх маягийн ярих гэж бодлоо. 네, 건축 소개를 하는 겸에 이제 잠깐 작은 이제 역사 같은 거 있는데요. 이제 하도록 하겠습니다. Уус чуулган маань анх 9 онд чуулганы байртуулсан гэж байна шүү дээ. 우리 옵스구회가 처음 2009년에 구회당을 지었다고 했잖아요. Тухайн үед маань шар өнгөтэй сүм байсан тийм ээ. 네, 그 당시에는 노란 구회였죠. тэрнээс хойшоо ус чуулганы маань нийт ахын дүүсийг болохоор ингээд шар чуулганы одоо итгэгч хүмүүс гэж ярьдаг байсан. 네, 그 이후로 여기서는 우리 구회 식구들을 노란 구회 식구들 사람들이라고 많이 불렀었어요. Тухайн үед болохоор манай шар чуулган маань урталтаа нэг сар авчтай. Тэгээд зам нь болохоор ийм чулуугаар ингээд будаад маш гоё ингээд тогтчулсан тийм хашаатай чуулган байсан. 그 당시에는 우리 그 구회가 색깔이 노랗고 앞에는 전장 하나 있고 의자도 있고 옆으로 도로가 이제 사람 다니는 도로는 이제 돌로 해놨는데 알록달록 이제 색깔을 있게 예쁘게 돼 있었어요. Тухайн үед болохоор тэр тогтчулсан байдлыг нь гадуур явж байгаа хүмүүс болохоор маш их магтаж ямар гоё тогтчулсан ямар гоё чуулган бэ гэж
одоо ярьдаг байсан. 네, 그때 이제 지나가는 사람들마다 너무 예쁘다. 어떻게 이렇게 잘 해놨지? 너무 예쁜 구애다라는 말을 많이 했었어요. Тэгээ одоо ингээ харах юм бол тэр цагаас хойшоо одоо манай увс чуулган маань бүр илүү гоё одоо сүмийн байртай болсон байна. 네, 그때부터 해서 지금까지 우리 구애당이 더 많이 좋아졌습니다. Чуулганы маань тэгэхээр ахан дүүс маань болохоор маш их одоо Бурхны өрөөлийг авсан тийм ахан дүүс байгаа байхгүй. Тэгээ 그래서 우리 구현자 자매님들은 정말 하나님의 그 축복을 정말 많이 받은 분들이구나. ямар ч цаг үед одоо манай чуулган одоо бид бүхэнд маш гоё тийм Бурхан бид бүхэнд маш гоё чуулганы байрыг тухай бүрдэнд одоо зөвшөөрсөн байх нэ. 예, 어떤 시기든 이제 하나님은 항상 우리에게 가장 아름다운 구의 땅을 이제 허락하셨던 것 같습니다. Тэгээд энэ бүхнийг ботхоор илүү маш их тийм миний хувьд бас манай чуулганы бас ингээд бүх чуулганы ахан дүүстэй болохоор их тийм баяртай тийм сайхан өдөр байна. 그래서 이것을 이렇게 생각해 보면 저한테도 그렇고 우리 모든 형제 자매님들에게 정말 기쁜 날인 것 같습니다. За үргэлжлүүлээд одоо 네. Жанхан чуулганы ахан дүүс маань одоо магтан дуу болоод бичлэгийг одоо бэлдэж ирсэн байна. 네, 이어서 우리 장인구의 선교팀이 연상과 이제 찬양을 준비해 오셨습니다. Уучлаарай. нийтийн бичлэг юм байна шүү. 아, 죄송합니다. 업소 조선이요? Увс чуулганы нийтийн 네, бичлэг. 아니 нийтийн бичлэг. 죄송해요. 이제 잘못했어요. 여기 업소 구의 이제 건축 연상을 함께 보도록 하겠습니다. Нээлтийн бичлэг хамтдаа үздэгэ. 네, 네. Бурхан эзэн сайн мэдээний очуулган асаасан хувьс чуулган. Бид бүхэн Бурханы даалгасан олон сүнснүүдэд сайн мэдээг хүргэхээр итгэж байгаа билээ. Монголын баруун хязгаар даврагдсан хэдхэн ахан дүүс Бурханыг улам мэдхийг хүсэн 1300 км шороон замыг туулан эрэг шуудангийн прогоныг тесэн ядан хүлээдэг байсан нь улс чуулганы маань эхлэл байсан юм. Тэр цагаас хойш инэрлэр дүүрэн Бурхан маань хэд хэдэн удаагийн семинараар дамжуулан аврагдагчдын тоог нэмсээр байсан билээ. Бидний дотор сайн үлийг илүүсэн тэрээр төд удалгүй сайн мэдээг хамтран тарааж үгийг тунхаглах пастрыг мөн хүснээр нөхөрлөж сайн мэдээ тарааж сэтгэл хамарч байх боломжгүй жижигхэн түрээсийн байранд байсан бидэнд Бурхан чуулганы байрагч зөвшөөрч өгсөн. Бид хамтдаа Библиэлд гардаг чуулган болохын тулд хичээж авсаар хайрлахыг, үйлчлэхийг бас золиосхийг ч сурах болсон. Тийхүү амаа том ангаа гэсэн үгэнд итгэж чуулганыхаа өргөтгөлийг барихын тулд хамтдаа шийдвэр дүргэл өгөж хамтдаа үйлчлэн барьж гүйцээсэн. Учир нь Бурхны маань нэгүсэл бидэнтэй хамт байсан юм. Корона дэлгэрч онлайн руу шилжих үедэж хайртай ахаа санамсаргүй ослоор мөнхийн ус руу өдөх үедэж хамтдаа цуглаж чадахгүй байх үедэж бидний итгэлийг зууран барьж бидэнд өгсөн найдварынхаа ямар агуу Бурхан харуулсан юм. Учир нь энэ үедэж Бурхны маань нэгүсэл бидэнтэй хамт байсан.
тэнгэрт байгаа амьд найдвар бий тул эзнээс авсан эрхэм үүрэг бий тул дахин нэг удаа өндийн босхоор чуулганыхаа засварыг хийхээр бид шийдсэн билээ. Ахан дүүс өргөл өргөж өглөөнөөс өдөш хүртэл хамт үйлчилж хичээл ажлаа тараад хүсэл тэмүүлэл баяр хөөртэй сэтгэлээр тоос шороо бужигнсан 2 дахь ажлын байр руугаа цуглаж байсан юм. Бид нар энэ дэлхийд шалахгүй хүмүүсч ахан дүүстэй үнтэй гэдгийг мэдрүүлсээр бидний зорин хамт үйлчлэхээр ахан дүүс маань хэдэн зуун бүр хэдэн мянган километрийг туулан ирсэн юм аа. Эзний төлөө баяртайгаар үйлчилж өсөө туслуулан зассан чуулганыхаа өнцөг болон бүрийг Бурхны хайртай хүмүүсээр сүнсний нөхөрлөлөөр ахан дүүсийн хайраар бидэнд өгсөн найдвараа Бурхны өгдөг тайвширлаа эзний төлөө гэсэн халуун сэтгэлээр дүүрэхийг хүсэж байна. Та бүхэн бидний төлөө бидний бяцхан зүрхэнд дэврүүн мөрөөдөл биелэгдэхийн төлөө залбирч өгнө үү? Учир нь Бурхны маань нэгүсэл бидэнтэй хамт байгаа билээ. 메디어 선교부 감사합니다. За одоо үргэлжлүүлээд жанхан чуулганы ахан дүүсийн бэлдсэн магтан дуу болон бичлэгийг хамтдаа сонсцгоё. 네, 이어서 우리 장인구에서 준비해 온 연상과 이제 찬양을 함께 보도록 하겠습니다. За тэгээ нэг зүйлийг мартаж болохгүй шүү. 네, 한 가지 잊으면 안 되는 거 있습니다. 앵콜을 꼭 가셔야 합니다. За хамтдаа 네. магтан дуугаа сонсцго요. 네, 함께 듣도록 하겠습니다. 네, 먼저 연상이 있습니다. Магтан дуу биш юм шүү. Магтан дуу бичлэгийн дараа юм байна. Одоо болохоор бичлэг хамтдаа үзсэн юм шүү. 센베차노 장흥교회 담임 목사 양창진입니다. 이번 읍수교회 입당식을 진심으로 축하합니다. 하나님께서는 복음의 씨앗을 이 읍수에 뿌려주시고 많은 열매를 거두게 하셨습니다. 작년에 제가 읍수교회를 방문했을 때 많은 형제 자매님들과 든든히 서가는 교회의 모습을 보고 많이 놀랐습니다. 이 읍수교회 형제 자매님들이 모이기를 힘쓰고 서로 뜨겁게 사랑하고 복음을 위해서 수고하고 희생하니 이렇게 복음의 역사가 계속 이어지는구나 생각하게 되었습니다. 그리고 장흥교회가 읍수교회와 연결돼서 서로 연합하고 복음을 전하고 교제할 수 있는 이런 귀한 시간들이 하나님 앞에 너무나 감사합니다. 앞으로도 계속 교제하고 복음을 전하는 두 교회가 연합하는 아름다운 모습이 되기를 간절히 원합니다. 이번 입당식을 통해서 읍수교회가 한 단계 더 성숙하고 안으로는 서로 사랑하고 밖으로는 복음의 깃발을 높이 들고 담대히 전도하는 교회가 되기를 바랍니다. 감사합니다. 읍수교회 우럭샤.
우리 몽골 읍수 형제 자매님들이 복음 전도에 열성을 다해서 지금은 식구들이 훨씬 더 불어났고 교회 안에 생동감이 넘친다는 소식을 들을 때 제 마음이 너무 기쁩니다. 이번에 우리 장흥교회에서 읍수를 방문하시는 형제 자매들과 좋은 교제를 많이 나누셔가지고 또 이번 전도 집회 입당식이 잘 이룰 수 있도록 기원합니다. 감사합니다. 안녕하십니까. 장흥교회에서 교제하고 있는 안영민 형제입니다. 그 열정과 그 교회를 생각하는 그 마음이 참으로 저희들 믿음보다 더 크다는 것을 많이 배웠고 언제 또 저희가 갈 수 있을지 모르겠지만은 여기에서 함께 기도하면서 읍수교회가 더욱더 부흥하는 교회가 될 수 있도록 기도하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저 백금미 자매입니다. 이번에 입당식을 하는데 많은 또 수고가 될 것 같고 또 형제 자매님들 입당식 준비하는데 아무 어려움 없이 또 잘 진행될 수 있도록 하시면 좋을 것 같고요. 수고하는 손길 또 하나님이 함께 해주셔서 풍성한 또 입당식이 될 수 있도록 기도하겠습니다. 읍수교회 너무나 많이 발전하고 또 입당식까지 하게 돼서 너무나 축하드립니다. 축하드려요. 샌베노 읍수교회 형제 자매님 안녕하세요. 입당을 축하드립니다. 읍수 식구들은 2년에 거쳐 이렇게 교회당 건축으로 수고 많으셨습니다. 읍수교회 형제 자매님 너무 많이 보고 싶고요. 앞으로도 사랑의 빚진 자로서 늘 전도에 힘쓰시고 지금까지 달려오신 것처럼 또 아름다운 신앙생활 계속 해 나가시면 좋겠습니다. 너무 보고 싶습니다. 감사합니다. 사랑합니다. 읍수교회. 몽골 읍수 아이마 이들의 안드시 칠세계리 젤그라르 이벌스 이초라 오라미하고 아제라 부르베리 칠세계리
남의 가치배상 흥흥함 달라 하나손나 얼씩 셀테 진이 터스라 하나실때 어주름 끝에세 참의 끝에세 여호와가 시되 하나손나 얼씩 셀테 진이 터스라 하나실때 어주름 끝에세 참의 끝에세 여호와가 시네 어질던 끝에세 참의 끝에세 여호와가 시네 Песни 강철 엽상 대자마 비타가드얌나 우초사 오스각상 대자마 비치마사가 얌나 바르타테 운들 몰라치메 달래갈 사차치메 하마귀 우에치메틸 우무싱툴루 비우리 그올리스멘 아마나메게게 에스니 내리통하려 준비해 절열 마르베 남의 길게 죽고 바르타테 흔들어 올라치네 달랭할 사치가 집에 하마귀 의해집에 들허무시클루 비흐리 그아해체 유통천남의 우중야드사 비흐무시 헬라 흑등추하월 상처갈매 빛이 바싹하드얌나 의행에 미야 잘렸으며 남의
Жахан зуулганы ахын дүүстэй баярлалаа. 네, 장인구의 선교팀 현재 자매님들 감사드립니다. За бас манай ахын дүүс үнэхээр сайн байлаа. Дахиулж чадлаа. Тэгээ манай Ким Хьюжун ах маань болохоор жил болгон баг ирж байгаа учраас маш сайн дуулж байна. 네, 우리 김희준 형제님은 거의 매년마다 오셔가지고 되게 몽골어로 잘 부르십니다. Дахиад дахиулъя гэвэл бараг дахиад өөр дуулж чадхаар 네, 또 이제 앵콜 하면은 왠지 또 잔양 한 곡 나올 것 같아요. За, үргэлжлүүлээд Увс жуулганы барилгын одоо баярын ёслолд хүрэлцэн ирсэн нийт ахын дүүст маань одоо Жанхан жуулганы ахлах пастор Янчинжин пастор маань одоо мэдчилгээ дэвшүүлнэ. 네, 우리 옵스구의 입단식을 방문해 주신 모든 분들께 장인구의 담임 목사님 얀찬진 목사님께서 인사 말씀이 있겠습니다. 북대리 세메차노 웁수교회 입당식을 진심으로 축하합니다. Өвс чуулганыхаа нээлтийн ёслолд чин сэтгэлээсээ баяр хүргэж байна. 조금 전에 웁수교회 처음 시작할 때부터 쭉 지나온 역사 영상을 보니까 가슴이 벅찹니다. За тэгэхээр саяхан одоо нөгөө өвс чуулган маань анх хэрхэн яаж бий болоод өдийг хүрсэн бэ гэдэг түүхийг харах нэ үнэхээр их сэтгэл хөдлөлөө. 처음에 작게 시작했지만 하나님께서 이렇게 성장케 해주신 걸 보고 감사한 마음이 듭니다. 그래 анхандаа ингээ эхэлэн одоо жижиг байсан хэдий ч бурхан ийм агуугаар өсгөж өгсөн хараад үнэхээр их талархаж байна. 제가 두 번째 방문인데 올 때마다 성장하는 걸 느낍니다. 그래 миний хувьд ингээ энэ жил хоёр дахь ирж байна. Ирэх бүрдээ үнэхээр их өссөн дүр төрхийг их харж байна. 선교팀이 올 때마다 많은 사랑을 주셔서 우리 마음이 뜨거워집니다. 그래 сайн мэдээний баг маань айлчлан ирэх бүрд үнэхээр их хайрлаж өгснөөр бид бүхний зүрх сэтгэл ч гэсэн илүү ихээр ингээд одоо сайхан болж байна. 아마도 주님의 사랑이 담겨 있기 때문이라 생각합니다. 그래 тэр бүгд нь эзний хайр шингэсэн байгаа учраас болов гэж бодож байна. 주는 것이 복되다는 말씀을 우리 웁수교회 형제 자매님들을 통해서 더욱 체험하게 됩니다. 그래 өгөх нь илүү өрөөлтэй юм а гэдгийг өвс чуулганы ахын дүүс нараараа дамжуулаад илүү их мэдэрч байна. 옵수교회에 가장 부러운 것이 하나 있습니다. 그래 өвс чуулганда нэг атаархаж байгаа зүйл байна. 우리 학생들하고 청년들이 많아서 정말 부럽습니다. 그래 манай сурагчид, залуучууд их байгааг нь хараад их атаархлаа. 학생들과 청년들은 우리 미래입니다. 그래 сурагчид, багчууд маань бид бүхний ирээдүй байгаа. 하나님 말씀을 부지런히 배워서 하나님의 뜻이 어디 있는지 바르게 분별하는 그리스도인으로 성장하길 바랍니다. 그래 бурхны үгийг хичээнгүү сайн суралцаад бурхны хүсэл хаана вэ гэдгийг олж мэдэн таниа түүний дагуу амьдрэх хүмүүс олоосай гэж хүсэж байна. 더 큰 발걸음을 떼려면 앞에서 당겨주고 뒤에서 밀어주어야 합니다. 그래 илүү том алхахыг бол урдаас нь татаж араас нь түрж өгөх хэрэгтэй. 혼자서는 큰 일을 할 수가 없습니다. ганцаараа том агуу ажлыг бий болгох боломжгүй. 오늘 입당식에 참여하는 모든 분들이 헌금에 꼭 참여해 주시길 바랍니다. 그래 өнөөдөр нээлтийн ёслолд оролцож байгаа бүхий л ахын дүүс нар маань нээлтийн өргөлд ч гэсэн бүгд оролцоосай гэж хүсэж байна. 우리의 작은 물질이 모여져서 웁수교에 더해진다면 더 큰 열매가 맺힐 거라 생각합니다. 그래 бид бүхний өчүүхэн жижиг эд хөрөнгө цугларснараа ус чуулганд маань илүү ихийг бүтээнэ гэж бодож байна. 말로만 하면 안 됩니다. 그래 зөвхөн үг хэлээрээ ярих биш. 실제 웁수교에 도움이 될 수 있도록 헌금에 모두 동참해 주시길 바랍니다. Боддоор ус чуулгандаа маш их том тус олохын төлөө бүгд өргөлд заавал оролцоосай гэж хүсэж байна. 일단 나갈 때 헌금통 그냥 지나가시면 안 됩니다. Одоо гарахдаа өргөлийн хайрцагны хажуугаар зүгээр өнгөрч болохгүй шүү. 꼭 함께 참여해 주시길 바랍니다. Заавал бүгд оролцоосай гэж хүсэж байна. 웁수교회가 이제 주변 여러 교회와 연합해서 복음을 전하기 시작했습니다. Ус чуулган маань иргэн тойрныхоо бусад чуулгануудтай ч гэсэн хамтраа сайн мэдээг тарааж байгаа. 이 울람곰에서 시작됐지만 주변의 많은 지역으로 복음을 전하러 다니기 시작했습니다. Тэгэхээр энэ улаангомд эхэлсэн сайн мэдээ иргэн тойрны олон төр аймагуудад ч гэсэн хурж сайн мэдээг тарааж байгаа. 옵수교회가 처음 시작할 때 작게 시작했던 것처럼 Тэгэхээр ус чуулган маань анх эхлэхдээ одоо жижигхэн байсан шиг 이제 주변의 작은 교회를 돕고
그 교회가 세워질 수 있도록 우리가 마음을 모아야겠습니다. Одоо эргэн тойрныхоо тэр жижиг цуглаан чуулгануудад илүү том болж чадхаар бид бүхэн хүч чадлаа нэгтгэх хэрэгтэй гэж бодож байна. 홉두교회를 중심으로 주변의 여러 교회가 연합해서 이 서부 지역이 다 복음 전해질 수 있는 그런 큰 일을 하시기를 함께 기도하겠습니다. Тэгэхээр хов чуулган дээр төвлөрөөд эргэн тойрны олон чуулганууд маань нэгдээд сайн мэдээний агуу ажил үйлсийг бүтээхийн төлөө хамтдаа залбирах болно. 주님 오실 날이 정말 가까이 와 있습니다. Тэгэхээр эзэн дахин залран ирэх үе үнэхээр ойрхон ирсэн байна. 뜨거운 마음 식지 않도록 함께 할 수 있었으면 좋겠습니다. Энэ халуун сэтгэл нь хүрхгүй байхаар хамт байгаасай гэж хүсэж байна. Баярлалаа. янчанжин пастортай баярлалаа. 네, 얀찬진 목사님 말씀 감사드립니다. За одоо үргэлжлүүлээд увс чуулганы магтан дууны багаас бэлдсэн магтан дууг хамтдаа сонсцгоё. 네, 이어서 우리 옵스구의 현재 자매님들 준비한 찬양을 함께 듣도록 하겠습니다.
Ус чуулганы Магтан дууны ахын дүүстэй баярлалаа. 네, 우리 옵스고의 현재 자매님들 감사합니다. Дахиулъя гэдэг ерөөсөө дийлсэнгүй те. 네, 앵콜 했는데 우리 이제 못했네요. 네. Яста даацтай ганцлтаа үлдсэн бол. 엄청 훌륭한 한국번 준비하신 것 같습니다. Манай ус чуулганы ирээдүйн Магтан дууны гишүүдийг харсан уу та гэд. 네, 우리 옵스코의 미래의 찬양대를 잘 보셨죠? Маш гоё байлаа. Баярлалаа. 너무 아름답게 찬양을 해주셨습니다. 감사합니다. За ингээд ус чуулганы барилгын одоо нээлтийн ёслол маань ингээд энд хүрээд дуусах цаг болж байна. 네, 여기까지 우리 옵스코의 입단식을 마무리하도록 하겠습니다. За одоо бүгдээрээ хамтдаа нэг Магтан дуу хамтдаа дуулцгаая. 함께 찬양 한 곡을 함께 하도록 하겠습니다. Ийм чуулган болгож өгөөч гэсэн Магтан дуу. 이런 그의 되게 하소서입니다. Магтан дууны өмнө 284. За Магтаныхаа номны 284 дуу хамтдаа дуулъя. Магтаныхаа номны 284. Сингүнэ мөргөл уртасрах чуулган ихэзэнгэснэн байдаг тэм чуулган итгэлийн залбар хурсан чуулган гайхамшиг магтаалыг өргөдөг чуулган эзний үг амьд оршин хөдөж байдаг чуулган ах дүүсийн хайр бэлхам дүүш байдаг чуулган ам хайргүй үйлчлэлэн баяр хөр болоод үржин сарвэн үзэстэн тэ чуулган эзнийхээ сэтгэлийг дүрэн хөршөөж хайралдаг чуулган эзнийхээ агуу алдрын төлөө гэрэл болсон эзнээ тарадаг чуулган хайрын алын дул хүмүүрийг түнэн өдөр бүр халуун хайран думсан чуулган эзэмийн үргэж хайрлан өрөн айдслаад имэл чуулган болгож өгөөрэй. За одоо энэ түрээд чуулганы маань барилгын нээлтийн ёслол маань энэ түрээд өндөрлөж байна. Тэгээд залбирал төгсгөлийн мэдчилгээ болоод залбирлыг одоо хийж өгнө хэмээн Гоолтой чуулганы номлогч Балжинэн номлогчийг урьж байна. 네, 입단식 마무리 말씀과 기도를 거비할때 고의 발진님 전도사님 해주십니다.
гайхалтай сайхан увс чуулганы нээлтийн ёслолд оролцсондоо маш их баяртай байна. 정말 놀랍고 아름다운 옵스코의 입단식을 함께하게 되어서 정말 기쁩니다. 여러분들도 기뻐하시죠? хамтдаа залбирцгаая. 함께 기도하도록 하겠습니다. Биднийг хайрлаад аварж өгсөн Бурхан таны нэгүүлсэлд баярлалаа. 우리를 사랑해서 구원해 주신 하나님 은혜에 감사드립니다. Бурхан та Увс аймагт өөрийн бий болсон чуулганыг босгон байгуулж өгсөнд талархаж байна. 하나님께서 옵스코에 하나님의 몸된 교회를 만들어 주셔서 감사드립니다. Увс аймагт байгаа олон хүмүүст сайн мэдээ тараахад хэрэгтэй энэ сайхан барилгыг зөвшөөрж өгсөнд баярлалаа. 옵스에 사는 많은 분들에게 복음을 전할 수 있는 이 귀한 교회당을 허락해 주심에 감사드립니다. Энэ барилгаар дамжуулан Увс аймагт байгаа олон хүмүүс Бурханыг таньж мэдээд 이 교회당을 통해서 옵스에 사는 많은 분들이 하나님을 알고 мөнхийн деважинд орох итгэл найдварыг олж авдаг ерөөлтөө газар болгож өгөөрэй. 영원한 전국의 소망을 얻는 축복된 장소로 사용해 주세요. Энэ барилгын төлөө хөдөлмөрлөж золиослсон бүхий л хүмүүстэй эзэн та нэгүүлсэл ерөөлөөрөө хамт байж өгнө. 교회당 건축을 위해서 수고하고 힘쓴 모든 형제 자매님들께 하나님의 인애가 함께 하기를 바랍니다. Цаашдаа увс чуулганы ахын дүүс нэг нэгнээ хайрлан 앞으로 옵스코의 형제 자매님들이 서로를 사랑하며 алдагдсан олон сүнснүүдэд эзний сайн мэдээ хүчтэй тараадаг чуулган болгож өгөөрэй. 이뤄진 많은 영혼들에게 하나님의 복음을 힘있게 전하는 사람들 되게 해주세요. 에зэн 예수스의 нэрээр залбирлаа. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. За манай медиа багийнхан дуусчлаа гэж утсан шиг байна. За нэг зарлах зүйл байна. 네, 광고 하나 있습니다. За доор галтгоон нэг давхарт галтгооны хэсэгт хоол бэлдсэн байгаа. 밑에